Bok ljudi, ovo je druga epizoda Clash Royale. Započet ćemo sa otvaranjem ličarstva. Nije dobro. O! I drugi čest. Ok. Ne. Sad idemo sa ovim tu. Ne. Koje loše stvari sam dobio. Ok. Idemo u borbu. Kao što vidite, sada mi je mirna kamera zato što sam ju namjestio tako. Ok, protiv Snoopija. Wow. Ne. Ok. Idemo dalje. Nećeš. Ok. Oh my god. Mini Pekka. Wow, bravo. Oh my god. Idete tu. Ok. Natidi tu. Tako. To. Ide sve po planu. Okay. I mrtav sam. Oh my god! Ne, ima dvije vještice! Ne! Baš sam dobio jednu krunu za crown chest. Idemo dalje. O, level 3, level 5, to. Ho! Let's go! Idite tamo i spašavajte svoje kraljeve. Idemo.
to, preživio mi je. Pobjedit će mi level 3. Ja sam level 5, joj. Kako sramotno. Kako sramotno. Ljudi, ako mislite da je ovo sramotno što će me možda pobijediti level 3, onda mi samo napišite komentare. Je li to sramotno ili nije. Zato što ja mislim da je to stvarno jako sramotno. Okej, uspjevam! Ne uspjevam. Ne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Idemo svi, sad napadnimo sve i nje. Daj. Zašto si tako loš? Zašto si tako loš? To je stvarno jako snažno. Wow, ne! Opet sam izgubio. Sad sam sigurno osramoćen. Okej, imamo još jedan. Joj, kako je to bilo sramotno. Okej. I ljudi, ovo tu dolje vam je ispod vašeg dvorca. To vam je u broju kruni, to vam je koliko imate levela. Ako niste znali. A bog me niste znali, tako da, a nisam vam u prijašnjoj epizodi rekao to. Okej, idemo. O ne. Će mi ubit. Dobro. Natrag na vješticu. Daj, ubi vješticu. Ubi glupu vješticu. Hvala. Sada ubi Baby Dragona. Ono. Sad mi je to. Oh my god. Evo ti mini peka, i ovi tu, evo ti, haha, ne, i ljudi, ako ste se pitali gdje igram, ja igram na kompjuteru, ima vam jedna kao, možete se staviti da imate tu igrice od ovih tu i mobitela. Zato što Clash Royale je zapravo za ove smartfonove i te takve. Ne, ubit će me! Ubite ih! Ubite ih! To. Idemo! Uhu! Napad! Idemo! Ne! Nemoj me, molim te! Daću ti sve krune, samo me
Šta trebate? Nemam. Ništa. Ajde ti. Evo to sam ja sad poslao. Arčere da mi daju. Samo malo ljudi. Okej, dobro. Mislio sam da traje više od 15 minuta zato što ja ne znam kako raditi video više duže od 15 minuta. Ajde, tebi ću mini peka. To! I još uvijek mi je level 1 princ i level 1 baby dragon. Ne. Ok, već snimamo 12 minuta. Ljudi moji. To je najduže što sam ikad snimao. Za sad. Tako. Aha! O ne. Sad sigurno pitate Luka, čovječe, zašto paničariš? Pa zbog ovog tu velikog, ovo je presnažan. Ok, ne ovo se. Ali sad ćemo vidjeti. To je čudo što je preživio ovaj. Evo vam to. I to. O ne. Ne. Okej. To. Ho. To. Wow, ne! Ok, sad. Idemo! Woohoo! Pobjedio sam. Samo 2 krune za ovog tu. Oh my god. Evo level 2 princ. Kojeg sam skoro ubio. I gotov sam. Ja sam mrtav sam. Oh my god, level 2 barbarian sam. What? Moj baby dragon je skoro jači od njih. Da ljudi, rekao sam skoro. Zato što je moj baby dragon level 1, kao i njegov.
Okej, napadamo lijevi. Oh my god, to je stvarno jaki mušketir. Da ljudi, ovdje vam postoje mušketir. Postoji jedan mušketir i postoji 3 mušketira. I možete oba dva staviti tako da imate kao 4 mušketira. I ovo je velika borba svega i ničega. I sve je pobjedno. Oh my god! Moji goblini su skoro ubili princa. Ali on ima stvarno jako dobar ovaj. Zato što je, evo, ubio mi je. Skoro bi zapravo ubio. I ubio. Okej. Idemo dalje. That changes Natalata. Nema šanse. Evo ti. Zato što si ubio moj. To, evo ti još jedan baby jack. Evo ti friški. Opa. Ovo je interesantno. Gotov sam. Ajde, zaštitite sve. To, beba. To. On je stavio sve što je imao i ja sam još uvijek obranic. Oh my god. Ja sam mađioničar. Ja sam stvarno ja sam najveći mađioničar na svijetu. Baba. Wow. I to je bilo to. Vidite, mogu sad otvoriti središnju to. Idemo. Ok, to je dobro. To. Oho! Ne. Oho! Ne. Bljak. Neću to je bljak. Meni je ovo najdraži tek. Ovi ostali mi nisu važni. Oj, tu mene... my god. Jel vidite ovo? Ovo košta 400 za drugi level, a ovaj košta isto 400 za šesti level. Wow. Ovaj mi je stvarno jako dobar dek, pa ga ne želim promijeniti. I da, to je bilo to, ljudi. Bok.